Ji bo müzikê baş bêguman herî zêde jî pêdivî bi gotinê baş heye, bi gotinên edebî, bi helbestên edebî heye û niha nûçeyamek dorê de derbarê helbesta de ye. Hefteya borî li bajarê Almanya Kölnê zêdetirî 10 helbestvanên Kurd hatin bihev û şevek li darxistin helbestê xwe gotin. کێشکەشە بە ڕۆحی پاکی ئەو کۆڵبەرانەی کە بە چیاکانی کوردستانەوە، کوردستانی پڕ لە نەوت، کوردستانی دەوڵەمەند لە پێناوی پەیداکردنی پاروێناندا شەهید دەبن. ببورن Niha yek ji helbestvanê ku tevlî vê şevê bibû mamoste Xebat Şakir mêvanê me ser ekraneyê em ê bûyî gotûbêjekê bikin derbarê vê şevê de. Mamoste Xebat merheba ji te re. Roj baş, silav roj bo te ji bo hemî te baş e. Spas dikim pêşî ji bo gotûbû mêvanê me. Niha mamoste Xebat ev hefteya borî we şevek li darxist. Pêşî ez dixwazim vê bipirsim yanî ev fikra li darxistina şevekê wisa çawa derkete holê? Niha bêguman gelek şev çê dibin şevê ku mûzik, şano çê dibin lê şeva 28 mehê ku kolin hatî li darxistin şevbihêka helbestê bû. Yani care yekemîne ku tev çand karekî wisa pîroz didê ber çavê xwe ku di nava heftiyê de guhdarên helbesta Kurdî ya hezkiriyên helbesta Kurdî kom bikin û piştgirî bi kampanya azadiya rêberê Apora yani fikraka bi vî şêweyê çêbû hem jî bi şêweyekî gelekî baş organîzaka baş û xurt hat meşandin. Belê ez dixwazim hinekî fikrê te bigrim yanî te ew şev çawa dî çawa derbas bû temaşevana û wan jî re gotûbêj kirin yanî we hestê temaşevana çawa dî bi xwe te li helbestvanê dî jî guhdar kir yanî bi gelenperî wisa tu karî vê şevê çawa binirxîne hestik çawa li ser tema Niha bi şev yani şevbêrka helbestê bi rastî şeveke profesyonel hatibe organîze kirin. Hem jî guhdarên ku li wir kesayetên hunermend, helbestvan, kesayetên ku hatin wir hezkiriyên helbesta Kurdî bûn. Ji hemî aliyê xwe ve baş bû. Hem aliyê organîzê de hem bi aliyê teblîbûnê de û hem jî helbestvanên ku teblî bûn yani her sê zaravayê Kurdî Zazakî, Soranî û Kurmancî helbestvan li wir hebûn û helbestên xwe pêşkêş kirin. Atmosfereke gelekî xweş li wê dî hebû. Amadekariyeke gelekî baş hebû. Guhdarkirineke gelekî balkêş hebû. Hem jî yani di wextê ku hatiye destnîşankirin de hevalên ku helbestê xwe jî xwendin di wê atmosfêra ku şev yan jî şevbihêk tê re derbas dibû bi wî hestî lêsîk dibûn û hem jî millet yani kesên amade jî pişdarên şevê ew rih didanê de ew rih didan wê şevbihêkê. Bi giştî dikarim vê bêjim tiştê herî xweş ji bo min bêtir ew koma mûzîkê li wê yani komeka mûzîkê ku rih dida xwendina helbestê aliyê din yani pêşkêşvanî ji pêşkêşvaniyê bigire ji koma mûzîkê bigire ji bo helbestên bi hemî zarabayên Kurdî li wê dî hatin xwendin wateya ku şevbihêrka helbestê ji bo hatî kirin aliyê ku amade yani nava wan de kesayetên navdar yên di şoreşa Kurdistanê de yan jî di doza Kurdistanê de weke hunermendên hêja helbestvanên hêja ku li wê derê amade bûn weke guhdar hatibûn û piştgirî didan vê şevê yani ji ba min rihekî wilo xweş rihekî wilo ku girêdayî bi doza me di girêdayî bi vê kampanya ku hatiye meşandin pir
از کی خوش جور درکتم. بله باشه دروژه پشت ونه و دیسا دوباره بکن یعنی هم باجار دین ولات دین ونه دیسا برنامه که وی هاوی چه بکن پلان سازی و تشتکسو هایی نه بگو من وقت مگوت تف چانده یعنی اف ارگانیزه کری بو بگو من نجاره یکم بی لی پلان سازی چاوایه از نزانم از تخمین دکم کو اف تجربه و لجهن دیشی دوباره ببی و پیوسته یعنی خوندنا هلبسته همجی هلبستا کردی یا کرمانجی و یا سورانی و یا زازکی لباهم هر سه زانابا لباهم واته که گلکی بلند دیه دا جبر ویجی از دوی بیرو بهوریه دمکو تفچند و وی کاری خوندنا هلبسته شبیهر که هلبسته در روژین پیشی دیانجی دمین پیشی دا و دوباره بکی. بله امی جی به هیوی و مراق لبنده بن و سپاس دکیش با گوتو بو میوانه ما و خباتی و دیجی سرکفتن دخوازم گلک سپاس جبو وجی جبو حمی خباتکارن وجی و جبو ملت متحدی. بله ساغ ببینید خوشیده دم باش مەرگی هێواش هەرکە کۆماری سێدارە پەتی هەڵخز بۆ ملی کورد هەرکە نەوەی درۆی کۆرەش کوورەی تاودا بۆ دڵی کورد هەرکە داری خیانەت کرایەوە بە کلکی تەور و بەرزیان کردەوە بۆ شکاندنی پشتی کورد ئێمە هەمومان سۆز ئەدەین ئێمە هەمومان ئەچینە ژێر پەتی سێدارە ئێمە هەموو ملمان ئەدەین لە قەنارە هەمومان ئەبین بە ڕامین هەموو ئەبین بە نیشتیمان ئەبین بە فەرزادی کەمانگەر ئەبین بە کەبوودەوەند و هەمومان ئەبین بە شیرین ئێمە هەمومان سۆز ئەدەین کەچی هەر تەماشای شانۆی ڕووداوەکان ئەکەین و بێ حرەکەت دائەنیشین لەولاشەوە فەرزادی کەمانگەر کە مرد هەر خۆی بوو شیرینەکەی وەفاییش نەبوو بە شیرین ئەویش هەر خۆی چوو ئێستاش ڕامین بێ هاوڵە و نیشتیمان هەر بەتەنیا و هەر لە خۆی ڕۆی کە بوودەوەندیش هەر بەتەنیا یەکێک بوو نەبوو بەدوو نوقا خادابی روژه و بنخشه سیا خامشول بود لبر بهناوی گرزک گلاسور خیابو جمن و نناس بو لأشت پشتراس بو لوریکن شبن دریش وستران لاندکان دمسال بزوک و ربا بخواس و حری و ردام دایکک لبنداویه و کذبک جروجه O iştimarati ki fecir söderi de verte xızaniye de kuret bine bandıra tarihi xuyo qiliyerin u gonun perge ve perge şut ebed avateme munzuri frati u yehezili ava zabide Gonya hıyaneti verdiye de hurdi pol pol bispe tarih dest bidin hev mirjin ne yara xwe bikin dur İdi bese berdini bir hereci kur İro geç xortete ketine cenga giren kolet ya 100 sala ve nahida sermidan bozete naşevite ka estera çi bejim geç xort teslim nabim xçiya da bejim کە تروسکاوی تەلبەند و کێوەکان مانا دەداتە وڵاوتی خوێن و شۆڕش کە لیمۆ تێیدا بەردەگرێ و تاومی ترشی ئازادی بە پەنجەرە بۆم ڕێژکراوەکاندا لەگەڵ باوێکی خۆماڵی بڵاو دەبێتەوە وەرە با پێکەوە بڵاو ببینەوە لە تەنیاوی قەراغ شۆڕشدا وەرە با پێکەوە بڵاو ببینەوە لە تەنیاوی قەراغ شۆڕشدا با بچینەوە سەر ڕەگەزی ئەو دایکانەی مانیفەستی ژیانیان دەچڕاند هۆریەن وڵاتی ڕۆژێ کەزیێن عەفرینێ بتلیکن خۆیەن هەڤری شمی شەدەکن
و بخیدانا روی چندرس دشون بونه کس کسورا آسیمان پاسوفان و به بشرین خواه زفیا هیویان آفددن بفین اوان زیتونن بلبل گووند آزادی دگرینن و لبر سرود خیرته رجو کراس بوکانی لخدکه و زوین میدان که حسب خیرت دبزینن ایرو چیای کرمنج دستانا لهنگیا آزاروکن روژه به تیپن زیرین دنبیسه. Örs ve çekiç üstüne yeminler olsun. Yeşil üstüne, sarı üstüne, kırmızı üstüne, ateş ve dağlar üstüne yeminler olsun. Bir gün kıracak dilinin zincirini, bir gün mutlaka memesinde ışık, bir gün mutlaka beşiğinde güneş, doğan gününde erdem, ekmeğinde ter olacak. Silav lide em dizanin nahat zû delbenda meyi, dülbenda bersipa meyi, tecmej ve bestewariya dil, bibendewariya can û biramyariya hişê ji me re çend pêvên beramberî hezar pêvî şandin û me hê jî nebersivandiye. گله دناوا خود دیواران و دیوار دناوا خود آزادی دگویش هن دیوار جاوه هن جاگر و هن دیوار جمع ام ینگو به بنی کناخو آزادی بدار دادکن جه دیوارن آوه کورتر جیه آگر بشواترن گرتنه بی جیانینه جیان بیته دروینه گرتنه جیانینه جیان بیته دروینه